Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yaseMutheung emzini osestaladini esibizwa ukuthi ke ilanga kanti ke kuse number 238 lapho ke sekwedlule khona emhlabeni owesifazane obe ngaphakathi ke egunjini ahlala kulo kube ukuba kuqhubeke umlilo nakuba ke kungaziwa ukuba imbangela yomlilo kube yini okudaba ke mhlambe ke oliyokwazi ukuthi ke liphenywe amaphoyisa abezimo ephuthumayo babizelwe kuyo indawo yesigameko njengalokhu ke kuyinto eyenzeke entathakusa kuzosa ke kube namhlanje nokho ke bashiyeke beshaqekile abalikhaya njengalokhu ke naye ke umnikazi womuzi ekubalula ukuthi cha isimo asisihle neze kanti ke singaqinisekisa ke ukuthi nokho ke nabo abomndeni nabo sifika nje sithembisa online nabo ke sebevele ke bathelekile bezoyibonela kuso ke isimo ake sikhulumisane ke naye ke umnikazi womuzi asichazele abanzi kulolu daba. Injalo ke bakwethu njengoba ke besichazile ukuthi ke sisendaweni yaseMutheung mangaphazami kuse 238 ilanga street mama Thobela noma ke sinithola isimo singekho right reyadumelisa dumelang le kae siyaphela mmeki memangwa hamang udiala ke nna maidimelapo wa mo 238 re tlatse ke bothata ka mo jareteng tenant ya ka vele ya tshela ka mara room re sa tsebe mollo qala ke engwe tsagalang ka bona so I right because of utshele everything le room vetsi ya fela nje le ena o feletse a fella hona ka mo kamoreng ka mo yenzeke nini lento mhlambe mawungakhumbula ngekhathi ntathakusa nanokuthi likule jwang uri hey unalo buthatha yetsa khetse shoka bo 12:10 and then ho rutlwe ka ntja e ho bula and then le ngwana ka o dula the next room and then ha tswa re batla bona hore ntja e tsa bo etsa galang ka yona ga bona di flame mo mul festering a tlontsosa and then ra tla ra thuba ra tshela till rutsa maphodisa di ambulance and then ra thola hore ha usana motho umuntu obehlala yedwa noma kuhamba kanjani adula ngwana hae so ngwana hae o molaitse right a shi mo etseditse dijo le everything so mo ditofo na laitile eng runo etsa gala eng a re tsebe na sa dula le wana dula le ngwana hae but mabanna tsule di out ngiyabona manje kukhona abafikayo bangobani ngabo umndeni nanokuthi indodakazi bese ibuyile yona yena o buile o seng and then bamndeni khona ba fihlana re batlana le bona and then khona re batholang no a re so we next ne le khona ba lo bona situation re sho abantu abala eJardini baphatheka kanjani ngiyacabanga ukuthi kufanele ukuthi ngabe nine trauma kulesimo bathini yo are right total bana ba robala bana ba ya dikolong go re ke tlhakatlhakano fela ka montlong a re khona o lwetsa next re dutse fela go re markets gore ho etsagala eng isimo ke ngakubalula ukuba ke asisihle neze kulona ke leli ekhaya nathi ke sithembisa online sidluliswa ke amazwi enduduzo ngalomshophi ke osuwehle kuleli ekhaya ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe kanti kangihambi ngedwa ukhona ke ubanele uBrazo Sondlo nosihle wakwangwini umbiko lo esuqophe endaweni yaseMutheung khona la ithembisa.